Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. Kertong jong ke Regional Democratic Alliance uba Robert Jun Kharjarian, ulakular balada ujob kum UMP naka Shillong Parliamentary Seat, untau daka Independent Monitoring Team, haman ke district ban penyat ya ke skim MP ke jong u. Ya kani uba Robert Jun Kharjarian ulakular hakmat ki pat ba ke Kli Iriad constituency, hakajingalang yalap election ke belalong hak Kli Iriad West, hakalai pau tarik leber. Uba Robert Jun ulaong kiwei ki parti ki ong balada jet ya ukertong jongki kinwanra ya ka senshar khadar ka bakhut hendai ka ktien ka baki kran wat ka kam ka bakilale kalade lupa ka bom khut nadu basdang na kalyang jong u ong banwanra ya ka senshar khadar ka bakhut ka basuba ka wein ki kam ka ba ulabu hakmat ka de ban thau da ka Independent Monitoring Team ka ba enlam khmat da ki riu pat ba kan thop nadu ki nong yalam niam ki wahe shnong ki senglong kmi seng samla bat seng bhalang bakin penyat ya ki MP scheme khnang badaka balik kumne kanom don kajing bakla hangno ru hakani ka sngi nalor u Robert Jun Kharjarian ladon langru kinong yalam ka UDP kanthop nadu u president uba medba lingdo MLA ka than ba Kerman Shela ba Jeminu Mautho ki MDC nalor kiwei hakajing yalang ka bala penyat da u finalness bare MDC karambai Kiong lara hijik eki kinwanra yang kata kasensa khadar ka bakhut mereka ketin ke bakikren bakakam ke bakile kaladai lupa ka bom khut nadu besang balai ngam ki ka bom khut no balai kin kendo eki breu klem ka saki klem sata klem ka jukun sya bakilong kinong bangsa kalong ke ege ka bom khut nadu besang piki kwa wanwara kasensa khadar bakhut ki stanpat da ka bom khut hato pinsyalnya nakwa ban pular fi kawai baban wanra ya kasensa ka khadar ka bakhut kawai na kikam kabangan le ladangan job ku MP jongpi tolong bahaman ki district ngin set up ngin bu kita ki Independent Monitoring Team keba enlong khamat da kiriu patba kum kinong alam nyam kinong alam balang kisen balang ki wahe sulong ki mande ki sen khanro kiru paiba kepada yang keburun bakor ai ba kita ki monitor ye ki MP scheme ke jama buat na penting kena bakal nondon di baklah loro ngamian hande ban dan kenthok ban keno mano ban khut mano ubak khut lada pilak sisa ye kita kinong alam jo abi bagi bapang klok mano ban khang ye ki ban ujor haki yeng kasari lani haki bor ban ai ramba badan buram kamdai ke buram ka akor dangi ki ramba ban sukendo keluar kat ebalak basem to ya tengkan yang kecil kat klik mau boleh hawe bakor para khasi para khara para neutre neu basa ni habam yeklang dia boleh sini banyada ya gari bakajat dulu betul kan poi kapor la kadai ba memba la dai ba roba la dai ba kemen la dai ba adem ni habam yeng banyada ya gari bakajat dulu betul ni sobha antat banyak keren banyak kenok keluar para ramba la pidang di persisa along balak loi balak mati saya kita yang saya pek kita di persisa kung kiramba berkum kejai penerus batik peru ke beli ngaso balong tolong ke basang ban sia kena keluar dah kumi dah kutai tong ni netriran ban penti kena bangilio yang sensar sadar ke bakut ban ai bangin sedang naladi ai bangin sedang berpergi dah kikam naladi bangilio ke bakut ke basubah para ribe tentang lawai kakak kendai tarik nak kerpat lagi dah kecil sore soba berlek ke polling station kita pergi dan ai yang kecil tersan warna bang bakal dekat MP ya kabang interaksi dengan itu warna bang bohong yang solusi dan kibawan tersiu ya ki ngapan mak nak lem jonga ya ki selong barok ki badan apa is jangkeh bat kunjuru hasilong parliamentary seat ibar kawai bangan melak bangkoi haman kawai usman betul nakwa na kamersim berkedonor cuma bangkoi haman kawai keselong ringas satu biang-biang terami bangan melak bangkoi haman usman subhanallah tahu ya kata kajing bomlak ajoni ringi kerpak ya pipa sowa bersinkia ya kan rekam de ke parlimen ke perari baik kibang rai ya sibun bak ki hok ya sibun bak ki kamram ya sibun bak KAKA hari ini betul. Ke parlimen kelak berayat hok memberi kelak bersimpat dekat. Ke parlimen kelak berayat hok manipulasi naik dulu kelak bersimpat dekat. Ke parlimen ke ayat ni ke sidul bani ada yang habiti ke distro dia sendiri bersih kelak bersimpat dekat Allah bani.
Tong ini sosial. Tong ini orang balik ayu kita ke MP. Bomiyo skim, bomiyo keran, bomiyo jumatoy. Kadang ni perkat dah kata, jumatoy perkat kalau kita perkat kalau kata. Kesorkar India, ke ayah sibun bak pilat penroy. Kemen RGS, ke skim PMGSY, ke National Highway, ke school, ke college. Ki bopier. Ni don yang berpindah, berpencerai. Nak kentu ya pi simkia ya kam let di polling station ke joki ki babon ki polling station kala dei ko snong ko kau joki himron kam chu ban pelut ya kapor ke joki himron kam ban pelut bai kali himron kam banda song bam bani song ja bani theput ke kapor ka si pho hasan minit lapo ya polling station joki pelak ya kapor ke bakor joki si teng tenta pen don kam ha ya kane ka hok ke joki kana ban penting kena bo MP ban mi khmat ya kane ka beri jo nyokret nyo wasa hi ba away long MP ubanya sat nanta jongi bar banlong ko MP jongpi ngane trailang bad makan men nanta roy ko pa afo jong hidriat konferensi ngane trailang ba isa mata ngane trailang ba boro kemle KBC jong kibodan HKDA bad kunjuru bad kibodan afo jong kali nama kumbang ong kibodan kan habakung kan ni kapor mata kalong ya jinge teli jong hari bad kajen ngere let hakak kendai terek pet dia tu badan mak pasak jaga bom lalu kimia dia tu badan hilatan kesan yang jinge teli jong kisen dulu hilatan kesan yang jinge teli jong kajen ngere terus sum di bawah Saksi simpat kimwen ki klau, saksi simpat ki mau, saksi simpat kim slow, yo sing ban teruk lembah kabom ha parlimen, ban yeng ban kene dau, ya kari ba kajak beri jogi. Hakabam. Kalau dei ya kasih cente hil hibur kawai ban bujili no yo MP nak ni ke konferensi selong parlimen tadi di jogi. Maburong nei Henry habang ipai pat, hagijing frang kijing angnut, kajong ni kum ka konferensi ya kejing frang kejing angnut kejongi ku kejak perlu nyo tret nyo wasa kalau don kam bangin mujli no omdei tang WP bodon burom hari wat ya parti parari bae hakini ki snem ki baladet kumunong dalam sen balang nila set keren ni set long kinong peni ni set long ru kinong yaki wat nila set long ru kinong ajumut nakapor sa kapor kimat kijura bat kinong rem kibang ngila dawa na kapor sa kapor anda ngila jok na lahajong gajelat kabasosi kalau anda lapoy pat hakador barba ha parlimen anda lapoy pat anda le tengku bak kasokar India nampak semloi bagi ta gijing frang gijing angnut gijongi ke laulong ngila dawa ban kontrekap dong ya KLP ya gajelat ko dong ngai kumlei ya kemle belum burom gijongi kibala senap ya kata kasur gejong upajba ya kasur jogi trai mulut hak jelam ahli berawi kilapas ya resolution hari ke basosi kalau bakasokar India hadu mata dapat semua perulong ya kini ke basosi susu hausnya marjar kat kendai habang kadang dan ko sen balang habang kimi di statement nama Vincent Kala menong bakani kaan kini kebalarin balak nyim don kamsu kalau tak si kali ya kumunongnya kumunong kesal namta kani kaan dari bobin ke bobian kau kaya kumulai ini, bayilah keren hak last moment. Suapa kan poin ke election, mereka por kaladir, yang ni kum kejelat, banyo yang kena keanja dari, buat nang ni sakmat, niat kumbangong, ban bujili no UMP, ban penting kena, banginyo yang kena keanja dari kebobin. Urang ya rintam terpengot, habau keren, siapang kari bakajak mereka jongi, uang, banyada ya kari bakajak mereka, idon kam banyada, ya lain teliti. Uki bani kam kadai ya khando basiap ubaar ya katim ka khalik bad ubalai ya kakur parari be lada pipet agini gisni gi balada nyemla banlem ba kum ka jai penriu bad kum ka jela ngile ya tengko hak badai bad ka jinglong trai ka jongi halor ka khando basiap bad ki mapo khando jongka ka supreme court boram kala ai ya kada ka ruling bad ya kada ka rai balong baka khando basiap bad ki mapo khando hak jela me khlia kam dei jo kasarkar harga dei jo pajba nang sonsno harga basosi kalau bakiwan pak kita kian kala ki bomnya dei diun rem bak kejin bak kendau basiap kejongi kum kata KLM di arah kebalapan keluar ya
Kikam kijam ke balapan kelumar ya kejing terai kejongi hakabadai bat kejing ti ke marpo kandau nadu udoyong umausun umau berusiak kunta tete nyemdai bersutu bakar di kayeng hakanong rim ban ya penjot ke mai maria rengi yang halor kanong rim ba kian lada kiwan kidai ban ya dur bat kombat kandau basiak kejongi Kamdan jimbot banom bangilong kitrai halor ka kandau ka siap bat kumarpo kandau lada ki wanpat kita ki an ki bapan kala kampung ya kan ke emam di arah kedekaan ke bong dari durbat ni ngai kumle ka mesra legislative assembly la arsi narwat kapas ya ka resolution banom de ban exam lani de ban wekno ya kedekaan na ka jintrai kam ha jala makhlia ka basusi kalau hadu mata ka presiden juga di India bat ka sarkar jong ka India kapan kampat sebelah burung ya kata kani kecing kang ya kecing ti ya ki marpo khandau kalakta ya ka khai paten kalakta ya ka yok pakot omdai tang po jeng ka hil handra ya po jong ka jala makhliahi buruk kuwi ngakenal itu gisnan hapor bakadon kang ya kecing hapor bakadon kecing kang ya kecing ti ya marpo khandau ki breu ki basafa ni kong ki breu ki mamat jing ni kong ki dei ki duk ki sup Malik kim kuslai kalau dan sibun ba kaspa kapau ban penbit penbiang ya ki kesem hari ni iya ki driver truck ayo iya ki nong song dukan ayo iya ki nong belas ni ayo iya ki breu ki bakamai kaji nakani ki lajan ya kapor kalau dia parari me bang ihak ben keren sai ba sarkar India hak bedai bat kan kendo ko siap ko ni ni kula rapi kan ni boy wala rapi je in let ben sa ko darba parlimen bat kami India ban wenge kenan biara nak jela ka jongi bat pentikna bakum kini kian kebaya tengku ya jinglong trai halor ka khendo ka siap ka jongi kan long ban penbet no ya kita kejinya teng habang apet ya ka distrik ka jongki kan mauro ya ka distrik la jong ka sawes ka sil